Relah katanya uronyo, ura agam maupun urinang kan gara-gara go, gara-gara drogero, bak timang gaya, bak timang mu, disebabkan katanya kada kerja bak kanto ataupun bak instansi-instansi terkait karena lah gaji, tanah peng, kaglih kastil, baje karapi, nyan cikana istilah-istilah lahi. Sebetulnya istilahnya kan peraturan kanto, di kanto gelarang di bekna adanya. Tapi istilah bakdo tu untuk rulah ragro, istilah cinlok, singkatan dari cinta lokati. Nyan hanate untong, yang poin yang kana lako kana ane irmo hanate, menan di poagam hanate cit, gaduh bak timang cinlok, gaduh bak perasaan dengan cinlok. Ane irmoh menderita, rumah menderita, aduh pacin dok, menanti urina, anak teh untung lako, ane irmoh, aduh dimangan cinlau, cinta lo kati, nya na juga ai, nebiyo kak, aja nebiyo, segala merelah, menampi dalam hal-hal yang lain, di urang inang yang ka ekonomi lako ka stabil, nyan kabe dalam dengan bak pertimang gaya, bak pertimang bung cikana nyan kala istilah dalam kana reuni arisan nyan nan arisan cukup aneh-aneh loh, nan arisan na yang nan mamut mama muda olan mama cantik, macam tu nya hana lehurau, yang nan tagai bak nan arisan mamih dekat macam, una mamu tantang muda tapi ada nanu kamenam. Oleh hana meme kaca, hana lulu, hana do main macan. Yang zamannya menyaritan kan leurina ururagam kana dalam. Nyan diron para lako, na pertimbangan ju hojak bermoron jak bak macan ti. Nyan bener puai dalam nauragam. Nanti macan lagi ya. Menanti mama muda. Anak pun memang ada berada kau. Nenya laju, nebiu laju, nejak laju. Sabak iron kana peng. Nyan keinan pun releh rumah tangga. Bener petih kau bukan. Karena istilah uronyo yang lahir macam-macam tu. Lahir kan pak orang lain. Bak drog dikarenakan pakan bak timang mung, bertimang gaya dikarenakan kana peng. Lihat istilah-istilah yang di uronyo. Istilah bak drog nyan tertutup adanya menepati